Chalai Christian Paul Ramplun North Unit hi March ni somni pathum sangkhazakwa somriat paruka din ania. February ni kwa sangkhazakwa somriat paruka Mizoram Baptist Kaushan Ramplun din alawni khan Kaushan member zinga Chalai Rwal engi mozatan omvea. Kaushan titak tutur Chalai Paul din vedu na alaw omawangin Kaushan committee remti puina in March ni somni pathum sangkhazakwa somriat paruk pathian ni tlaidar ni khan pulal rin asailaw in Ramplun Norta din ani. Hemichum hian Chalai mi somthum pani baka Aizol Bial to Pastor H Sangchemale TKP Aizol Town Unit Changin Shwai tu Pathum Roding Liana Sailaw Larin Omale Vilal Zar Liana Tile Ramplun Baptist Kaushan Chairman Upake Ngun Liana Kaushan Secretary Upake Lal Thansangale Pulal Rin Asailaw Tekal Khom Chuan Pathian Ron Chungin Chalai Christian Paul Ramplun Unit chu Lungrwal takin anlo din ta ani. Kan unit shwai tu masaber te chu President Puje El Thangloya, Vice President Tlangwal PS Sangluna, Secretary Tlangwal HS Lelming Thanga, Assistant Secretary Tlangwal Thanchua Maralte, Treasurer Nula Vanlal Dikisailaw, Finance Secretary Nula Roming Liani Shasel, Senior Advisor Upakil Thansangale Puarlal Chungnungate Ani. Unit Executive Committee po din ngal ni in member pasari OB tenen mi sompanga an omani. Chalai Paul adin nu hian member omzat te chu avayin mi somkwa an ni a adin tirlai hian unit wamchin hi azaw khop meya Ramplun North, Ramplun South, Ramplun Vengthar, Bongkon, Chaltlang le lai puitlang te ahwam veka ama ero chu hun local zela Bongkon Ramplun South le Chaltlang te anlo indan chho ve tak awangin April ni somni panga sangkhazakwa somkwa pakwa achang khan TKP Ramplun Unit tia mingzia chin chu TKP Ramplun North Unit ti in amhing thak alo ni ta ani. Pathian shwaina in kumsang ni somni paruk kan unit kumsom lina kan thlen meu chuan member zani somriat pani lai kan ni to ani. Chalai ti hiang Kaushana rongbol na shang thokin Kaushan kutli ke ber kan ni a hun puite inkhom puite le thilti lian thama omreng rengin atha tho tu bera kan changchina hei hi kan ti turpo ani reng ani tin Kaushan Chanchin Chalai eng enkol hi achwa tir July ni som pathum sangkhazakwa somriat paruk achang khan Chalai te kuta a omreng bok Hengba ka hian tharau lam intwai tharna hunte missionary chom mi harsa ti chanpui khodlang ta na thil changkai ti te kanwar chhozelani. Tundin huna hian unit TKP Nwaya committee shang executive committee program committee evangelical cell Chalai eng editorial board Ruby Jubilee committee le subcommittee pasari decoration documentation and media reception and ushering refreshment relief sports Zaipol kanayani unity group pathum Bethel Ebenezer le Gilgalate chen anibok tin soimei haulo tur chu kan unit achang hian full time rongbol tu pathum upa laltlan ki matnam ler upa HS Lalming Thanga le Reverend James Zoramoya anlo chuak to bok ani tin
native worker Babu John Hansta kan chomeka kan member Nula Miriam Lal Nunhlui Cambodia a missionary po support kan pe ani kumsomli mel muthei tura pathian min shwai na hi aro pui tak zeta kan unit din tirlaya kan din mun enle tuna kan din mun han en po hian lalpa shwai na sa takin kan changti hairwala ni lo har sat na shang paltlanga tun hun min shwai thlendan hi thlirle tham tam tak kan neya hun lola omzel tura po kan tanarin omzel don la phwa tu in kan pathian in min shwai zel chin aloti ang khan min shwai to a min le shwai do na min shwai zel chin ani min shwai tu Christian ne na hian ro puina le choi moina omvek ro se Cảm ơn bố trắng tư cảm ơn